Kajing pulih na ka gospel kat kumu Matthews, kalanong kabakat nyo, kadukat iway hadu kandai. Henrius ngi hadin u Jisu lawer yu Petrus, u Jacob bat upara jung u Yohanes. Bat ulayalam kerpang yaki halor ulum bajrong. Kat ba kidang yapet, ula keladur hakamat jung ki, kakamat jung u kalating shan kum kasni, bat kijan jung u kilali palang. Kendit-kendit kila yoi ya Moses bat u Elijah, bagi keren bat u Jisu. Te u Petrus ula ong hau Jisu. Ko kinrat kapaha bangin sa hangne, lada me kwa. Ngan tau hangne lai teli ki yeng drap. Kawe ya me, kawe ya Moses, bat kawe ya Elijah. Kat ba u dang keren ul o ba pernai ula tap iki. Bat kawe kesul na ul o kala ong. Uni ulong ukun be iet jonga ya ubangas ngau bha e to sngap ya u haba ki senran kila yo ngau ya kata kasur kila ting hair bat kila dempel lu bakandau u Jisu lawan badula kata iki to yang jot ula ong wat shep ting kumta kila kemit bat kila yo I ba umdan manu lai tang u Jisu kat ba kidang wan hiar na ulum Jisu la bidang yaki wat yathu hanu yakani ke jing yo I tat undau kun ubriu lami pat na ke jing ya the gospel bakui utrai